Iboya nontubo itambere kuwatanira na Meru TV. Na tuisokera siasa nilikite bukaza kanisene Baptist Irindie Ntunene Ward isigombunge kia Igembe North. Siasa hii siumeni ne kundika MCA Bameru baraba watanire na sirika bakaniseu kwambiriria kudhumpia governor Omeru Kawira Mwangaza nontubo kuremana mbesa sia ward. Bakiaria atongeri baba wetero aria ruraba ina runa governor kenda akarekeria mbesa hizi ni otiera ni otumerwa kureta weti na mbere maturene ende te kuithemera acio uraba mwe bakuthwania Mukirio Nkunja katwente toiji. MCA ba kaunti ya Meru batongoretu ni munini wa speaker Mwendali ni baikinyete kanisani ya Baptist irere Irindie Ntunene Ward kirema ketha ya kanisa araba kiari ni bona nete korea kwanirwa riraba kuabo kiraba kwenda kumakirenga bana Kawira Mwangaza ni one fund kenda bamenya kuritira muringi kura ngwe na kureta maendeleo nturene ende bo bateweti ambese kenda baiguna bongwa MCA is back uturomba mbia ende wake mabo nderi manifesto na kuikuba apo ile bakende kuliko kwa na mtu wetu wa ngavana Munya uno amberiria mantu agirikare county Meru Munya na ya kira ngondu na Ntunene milioni 25 ngavana kira itwe ya aka Ntunene na kira ngondu milioni 20 na tutururia ngavana Kawira ri imbibi ita kira ngondu imbibi ita Ntunene hapo na dinao hapo kwa ndari tangu hiyo ngawenda Moresia ya bote mura mno yake tano edira to munga mona yake ya barabara kana ta mkuona to munga buture roe bati bitu koira kiu kenda ya bazu to na botu koira antoba etu tiro kone kiendelea na ara ke wataneleo so between governor na MCAs nikienda uwe kutweka mantera kuwa mainge no kuwa barabara fulani etebui no kuwa nambasare no kuwa project fulani sibitare nini mantera atumbika kwa tweka mantera ambesha yatawatinirwa tura location ya to won ture mbeti yana kenda toro mbeti yana moriza kera akachamani ababu abura milioni 5 weti na akautire isita barabara ene kurimba barabara milioni 3 isita mbasare wana tokea kwa mbasare ato botetera sija kwenu lakini the reasons utembasha msie no mbesha msie akamani beshe kama no kuma ofisi ya executive ofisi ya governor ato botetera keshire to shiro shienu ato lingatera to na milioni ile shiro shire to na kwenu le ipoleke likweja ikuitangoge na ntomokere ngavana Kawira Mwangaza ngavana nareke mutego na lietora mungu no ndo aria urongo na lietora ngai na waiya na lietora ngai ero yake rwankingo ne yarake na wendo mwankingo sasa wantu beto no ntombi we muntu omurungu tenda kuona daka na kamero kako tagika bai mero ke kodira mwana wa ayo ngamaka uwa baba ngaba kana kono ba murungu no kurombera banye murungu bane okuromba murungu okwengezia aya usiyojo ana one no baba ke akwana kinyawe riyo twerere murungu baba kana nyabo kinyoke na matu maira power sikari MCS baba ana bale mochoka kinyanga bana Kawira Mwangaza na prepenjera nyawe ana tuna challenge nene mno pasta weto rombera weto tarima driver rombera dieto negotiation virato kun negotiate na arangero kaunti ngavana to atumenkere muthiani bakuramba thirikari nene kuria arimi baraba inyangire twirio bione njou nonto no kabetete na mbere kudira ni mpara ndore mutungi ne mheshimiwa Mbruo na ndubetwe itumbiite muno nonto boju ito kango bori atire boto tethie kutetagia thirikari ra nene na njire kuambu no turama yau kenda kinya national government yumba kubwithia sheria ire kombo tuma andu beto bari wendo bio mapema utegitare akinya njo kuwethera ni na maana ki mwananchi nguruki ya mbembe chiawe Vanessa asikiwe so iko kuoria sheria area ya national na andu babe national muntu naita ngogea we atu barigirwe joku itia kurira antu ya kurea nonto maisha njogu jatena maana ngurukia maisha cha wananchi Keripotera Meru TV ndere Irindie Ntunene Ward mbeta Mukiri Nkunja.
Siasa ni watire munki kiathonekea kuthambesa cia waka nyumba battery Athi Parish kira kiotongeretwe minister wa urimi Mithika Linturi na ura ore speaker wa Senate governor Ken Lusaka. Siasa hii cierekeretwo ki ura ore rais wa batano wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na mutongeria wa Azimio Raila Odinga no ntubwa siasa cia eoro baumite mathikone ya ura ore minister wa kithomo thirikari thiru mututigi Professor George Magoha. Atongeria baurite rais otene Uhuru Kenyatta ainokere na thiri na kurea ugoti kenda Kenya kiwango kianze bagunika. Mureithi waba aina nteto iji. Siasa cia gitaifa nicionekire nene arambira iukuriro tene rwa Athi Parish ire gutongeretwe ni waziri wa urimi Mithika Linturi. Baero nafasi baremerwe na bonde na orankuona oranjombo akua na ndo very frustrated. Ndi bato space parekana manto maingi mantu yendelee kuvizwa na kenda antu bomba kuona nafasi ya kuiritira ngui kutombocho kakuringa kelele after mieri 5 after kuringa kura. It is not sensible na biyo kudetera utotwira ending game nimbi sheria nije kure garingo 2027 oto na mwana ku baraikirwe ngwene orarawire utotwira wo kinyame yake ite nyimbo nazi okuria ko Mulungu na koete antu cothe kanise no icoka ciankatho cionde ita na umurivu ega no ndubo kuongera ndikamwete nage kujumbura kuthukia Kenya kana utura ujumbura antu ko kai kanya no ntu imweya irekera na romborekeri mbere ya kinya na repite so na concentrate kuanga iguromba urekeri. Aria ajumbe mwanya bethiritwe bagitonyera ruteno rwa Azimio na kuria rais mstaafu nikenda komba gustaafu na njira ira yagirite na gwikirira na Uhuru ambiwa arudi nyumbani akachunge mali ya baba yake. Kuna ile baba yake alimwachia akachukua mashamba yote Maumau. Hata babangu alikuwa njana huko kwa Maumau kwa msitu. Kwanza nilizaliwa nikiwa nimechelewa kwa sababu baba alikuwa msituni. Pamoja na hayo yote ile tulikuria Raila Amolo Odinga nikenda agatiga siasa cia mapema aria abakuga ati na cinderwe na nabaterwo gwitikiria mpumi cia kura ile cia umire amwe na watho burabwariterwe ni Supreme Court. Hao wazee kama huyu mzee wa Azimio, wakati ambapo ulitafuta handshake mulienda na nani? Hao wananchi ulinjitafutia wewe mwenyewe kazi ukaenda kufanya handshake kule na baadaye ukaacha wale wengine nje. Na nataka kushukuru sana wale waheshimiwa ambao wa hiki chama walienda kukutana na rais wakasema kile ambacho wanataka ni wananchi wao waweze kupata maendeleo. Huyu mtu anasema sijui maendeleo ni takataka. Huyu kiongozi mkimwangalia mnaona kama ni kiongozi ambaye ako na uwezo wa kuongoza wananchi wa taifa hili. Kama hawezi kuangalia wananchi wanafaa kufaidika na maendeleo ambayo wanapata katika serikali. Mureithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Maua. Nau yotwa kinyamuthio anteto cietu cia themwe oroboruari. Endelea ututhiatira Meru TV ara YouTube Meru Digital, Facebook Meru TV Kenya na website merudigital.co.ke. Tusemanie ringi wona cia kinyatha ithatu cio tukubaruari mbita Purity Muthoni.